السلام علیکم منا رحمان آزق دوستانچە پێسەر هاسی ئالانی سرا دەیەک چەمشان بلوچستان دمک مچا کوئلہ کانا زارناکیں گیس پر بوگا چا سہ پوریا گر بیران ریسکیو کامیرے دا ڈگاریا کوئلہ کانا زارناکیں گیس پر بوگے سببا دل پدردیں ویل پیشت کگ کیشی آسرا سہ مزدور سائے گٹگے سببا بیران بوتک بیران بو کانچا یک مزدور سیادی چا کوئٹہ دمک ازارا ٹاؤنو دوئے علمدار روڈ مری آبادہ چا گوشک بوتک یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا دستگیر آئیے لاپا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفعہ 295 CO پیکا ایکٹ ردا مقدمہ درج کنک بوتک آئیے لاپا مقدمہ درخواست آئیے یک متنازع کلپی وائرل بوگا پد دیکھ بوتک زانک بیت کے ایک کلپ پہ وائرل بوگا پد علماہانی نیمگا چا ترندے رد عمل دیکھ بوگائیں اپر دیرہ پولیس و CTDA آپریشن 9 ناشرکار مرگے دا پار 2 شہری شہید SSP اپر دیرہ ردا سہروچی آپریشن پولیس ایلیٹ فورس و ریپڈ ریسپانس فورس بارزر تک آپریشن الٹاپ دو بانڈا درا شاندل باغ اتندرا باغ قلعے سنگرو شندل باغا کنک بتک غزہ یکا آسٹریلیا ہا دنیا درستانچا مزنے زارشانی روان کے کشک بتک غزہ اسرائیلی زورا کیو ظلمانی علاقہ سرجم آسٹریلیا ہا لکا مردم دگانی سرا در کپتگاں سڈنی میلبرن پرتھ ایڈلیڈ کینبرا ہوبارٹ او برسبین آوار چلا چا گیش شہرانی تہا مزنے زارشانی روانگ در کنک بتک ای روان کان کے ساتھ سے لکا چا گیش مردماں بارزر تک زارشانی کنو کا فلسطینی محلو کے اکا نارا اوگام جتگو لوٹ کو تک کے غزہ ہا بر جائیں نسل کشیو زور ڈکالی دارک بھی برطانیہ زیروائن آئل آف وائٹ تا ہیلی کاپٹر کب تک تباب تک ویلا سے مردم بیرانو یکی ٹپی ہیلی کاپٹر کے شارانی تہا کب تک تباب تک ویلے پٹو پول بندات کنگو تک لاش و ٹپی اسپتالہ برگ تک کے اودا ٹپی جاور نگی گشک بو گئے